inshuti z'akadasohoka abakunzi ba Kigali News reka nongeye mbifurize kugomba kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana n'amakuru tugarutsemo muri ano masaha y'ijoro tugiye kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye birebana n'umutekano politike na diplomasi ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibintu byakomeye uwo bamwita intare batinya ni Brigadier General by'umwihariko Nyamuneka yamaze kwagaragaza ko ibintu bishobora kuza gukomera mu misozi miremire y'Iminembwe turaza kubikomozaho tubive imuzi n'umuzingo gatanu kuri gatanu turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi turaza kubabwira yuko abarwanyi ba Wazalendo bahungiye mu Burundi bari kurya inyamaswa zirinda ingo nyuma y'uko inzara ikomeje kugenda ibamerera nabi cyane turaza kubikomozaho umutekano by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wahangayikishije benshi by'umwihariko nagira ingaruka ku bukungu bw'igihugu cy'u Burundi turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'umuzingo ariko kandi turaza kubabwira amagambo akomeye yatangajwe n'uwitwa Patrick Muyaya ibintu byakomeye Bujumbura Nyamuneka situation yatari turaza kuba tuyikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politike na diplomasi muraza kunyemera tubabwira yuko mu 23 yashyizeho abapolisi by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira mu gihe benshi bari gutekereza ko yamaze kuba ihakura ingabo turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'umuzingo turaza kuba dukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi ariko kandi igisoda cy'u Burundi cyahawe itegeko rikomeye by'umwihariko ryo guhangana n'uwitwa General Neva turaza General Sultani Makenga turaza kubikomozaho tubive imuzi n'umuzingo ariko kandi ingabo z'abarundi zagiye zihunga umujyi wa Uvira inyinshi muri zo zimerewe nabi mu gihugu cy'u Burundi turaza kubikomozaho turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu tubabwira uko situation ihagaze ariko kandi muraza kunyemera by'umwihariko dusimbukire mu bice byano muri territoire ya Masisi mbabwire operation zikomeye zikomeje gukorwa n'intare zasambwe zikaba ari zimwe muri operation navuga zidasanzwe turaza kuba tuyikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo naza kubabwira yuko kandi Nyamuneka by'umwihariko mu bice byo muri territoire ya Walikari na n'ubu ivumbi rigikomeje gutumuka gusa mbere yo kugira ngo tunakomeze n'amakuru katubanze dusuza abakunzi bacu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abakunzi bakomeye cyane badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi bari Kenya bari Tanzania bari Malawi bari South Africa bari Zimbabwe n'ahandi hagiye hatandukanye bari mu gihugu cy'u Bugande bari Canada Ububiligi ndetse no Bufaransa tubaye ikaze twikuye ku mutima tugiye kuba rero tuvuga byinshi bigiye bitandukanye nk'umunyemene babwiye yuko Nyamuneka ibyishimo ari byose ku baturage by'umwihariko bari mu bice byahariya rwose Nyamuneka hano muri Masisi nyuma y'uko 23 ikomeje kugenda yigarura bimwe mu bice bigiye bitandukanye turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo turaza kugaruka mu bice byano muri territoire ya Uvira tubabwira uko situation ihagaze turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'umuzingo turaza kuba tubabwira amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi tubabwira uko byifashe turaza kubabwira yuko kandi Nyamuneka ibintu bikomeje kuba ibindi mu bice byano muri territoire by'umwihariko ya Rucuru muri Tongo situation yatari ibintu bikomeje gukara icyitwa ivumbi ikomeje gutumuka Tongo muri territoire ya Rucuru icyitwa FDLR zikomeje guhabwa isomo rikomeye cyane turaza kuba tubikomozaho gatanu kuri gatanu rero turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye tugere tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze nkuko by'umwihariko nabibemereye ni amakuru menshi rero turaza kuba dukomozaho tuva imuzi n'umuzingo tubabwira uko situation ihagaze Nyamuneka reka duhite tunayinjiramo mu buryo bwirukansi cyane ariko aya makuru mu nyemere duhite tuyahera hano mu bice byo mu mujyi wa Uvira nubwo ibyishimo ari byose mu 23 ikaba yamaze kwageza polisi by'umwihariko zigomba kurinda umujyi nyemera nkubwire yuko Nyamuneka bamwe mu bahunze urugamba rwagiye rubera mu bice bigiye bitandukanye by'abaza Gatogota by'abaza Kamanyora by'aba mu bice bya Saruvungi abarwanyi b'Abazalendo bahungiye mu gihugu cy'u Burundi mu gufatwa y'umujyi wa Uvira tariki 9 bari mu buzima bukomeye cyane
burimo ikibazo cy'ibiribwa. Amakuru aturuka rero mu kigo cya gisirikare giherereye ahitwa Mwaro abarwanyi bacumbikiwe, aho abarwanyi bacumbikiwe avuga yuko abahageze nyamuneka bakomeje kugenda bahura n'akaga gakomeye cyane kugeza aho bari kurya imbwa. Amakuru avuga yuko rero ibyangombwa by'ibanze mu kigo cya gisirikare by'umwihariko ngo bidahagije, ndetse ngo ibura ry'ibiribwa n'amazi rikaba rikomeje kugenda rifata indi ntera. Ibibazo rero by'ibiribwa bitandukanye cyane n'ubuzima bw'abasivile b'abanyekongo bari mu Burundi aho bahabwa ubufasha bw'ibanze. Leta y'u Burundi rero imaze igihe ishyiraho amategeko akomeye cyane akomeye ku kurya imbwa, aho umuntu uyirya acibwa ihazabu y'amafaranga y'amadolari 100,000 ndetse hari n'umwe mu banyekongo wigeze kwirukanwa mu gihugu kubera ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Turaza kuba byose rero by'umwihariko tugenda tunabyinjiramo tugenda tubapodetinga gake gake. Uvira polisi yamaze kuhagera, iravuga ko igisirikare cya 23 kiraza kuba rwose ibice byose kiri kugenda kibikontora 5/5, nyamara mu gihe igisirikare cya FARDC gikomeje kugenda kibigiraho ikibazo. Turaza kubabwira yuko kandi nyamuneka mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira naho icyitwa umutekano wamaze kugaruka mu buryo navuga ko budasanzwe, nyuma y'uko 23 yafashe, nubwo ingabo z'igisirikare zo zirimo ziragenda by'umwihariko ziva mu mujyi wa Uvira. Byose turaza kuba tubyinjiramo tubiva imuzi n'imuzingo. Mu misozi miremire y'Iminembwe urugamba rukomeje gufata indi ntera, ibintu bikomeje kuba ibindi bindi nyamuneka nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abitangaza. Aho tuvugana n'amakuru namaze kwakira nuko ngo icyitwa imirwano n'ubundi ikomeje, ariko kandi ku rundi ruhande ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Burundi tubanze tubabwire uburyo arimo aragenda atangaza. Numwe mu bayobozi bo mu Burundi rwose yashidikanyije ku itangazo rya AFC M23 ryo kuvana ingabo zabo mu mujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko ari ugushaka kubeshya amahanga. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga rero u Burundi bamwita Edouard Bizimana yanditse ku rubuga rwe rwa X rwahoze ari Twitter ati iki ni ikinyoma cyeruye kandi kigamije kuyobya amahanga. Perezida wa Amerika, umunyamabanga wa leta Lobio ndetse n'abandi bose bakunda amahoro. Kubwe ati ingabo z'u Burundi na AFC M23 ntizigeze ziva muri Uvira. Yongeraho ko kandi ngo byose ngo byerekana ko u Rwanda ngo ruri kugerageza gukuraho igitutu ku miryango mpuzamahanga. Ibi bije nyuma rero itangazo AFC M23 ku wa kabiri ushize bari bashyize hanze ryo kuvana abasirikare mu mujyi wa Uvira ryasohotse tariki 10 Ukuboza. Ni itangazo rero by'umwihariko uyu mutwe wagaragaje ko ufashe icyemezo cy'ingamba zo kubaka icyizere kigamije gushyigikira inzira z'amahoro. Kubera ibiganiro byarimo bitegurwa Doha muri Qatar, banemeje yuko kandi ingabo zigomba kuva mu mujyi wa Uvira nk'uko byasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. AFC M23 ariko kandi yagize icyo isaba kugira ngo ibi byose bikorwe nk'uko amakuru atugeraho abyemeza. Ni ibikorwa bya gisirikare rero nyamuneka bigamije kurengera abaturage ndetse no kugerageza gushyigikira ibikorwa remezo byabo no kutabisenya ndetse no kuzana amahoro. Nyamuneka ibi byose niho byo AFC M23 ivuga ko ishaka nta kindi. Uyu muyobozi rero yavuze ko bigamije kwirinda, anagerageza ko kandi iryo tangazo AFC M23 yasohoye ari ibyo rwose ari nko kwikirigita ugaseka, nta kintu na kimwe by'umwihariko ngo bagomba kubahiriza. Ikibazo cy'umutekano muke ati muri Uvira kizaguma kuba ikibazo gikomeye cyane, ariko kandi amakimbirane akomeje kuba amakimbirane mu karere, kandi anavuga ko ngo kuba AFC M23 iri mu mujyi wa Uvira ibingibi bishobora no guteza amakimbirane ku karere. Uyu mugabo kandi yongeye avuga yuko ngo ingabo z'u Rwanda ngo zateye ibisasu ngo bikaba ku butaka bwabo mu nama idasanzwe rero yahariwe ikibazo
by'umwihariko yanakomoje byinshi ku bijyanye n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi w'u Burundi rero mu muryango w'abibumbye bamwita Zefani Munaratanga yatangaje ko ibisasu byaturutse mu Rwanda byaguye muri komini ya Cibitoke. Ubwo ibyo byakozwe tariki enye ubwo urugamba rwabaga hitwa za Katogota ndetse na za Kamanyora. Ukuboza rero by'umwihariko nyamuneka ni ukuboza navuga ko ngo kwabereye kubi cyane igihugu cy'u Burundi. Uyu mudiplomate kandi w'u Burundi yagiye kure anavuga ko kwihangana kw'igihugu cye bifite guhagarika ibintu byose by'umwihariko bikomeje kugenda biba, ariko n'abandi nabo bakomeje kugenda batuza kugira ngo hataza kugira ikintu kibi kibaho hagati ku mpande zombi. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu ntago byoroshye, urugamba rwose ruracyakomeje kugenda rwose ubona ko rufata indi ntera. Ntabwo ndi butinde rero, reka duhita twinjira yitwa Mikarati. Habaye imirwano ikomeye cyane guhera ku isaha y'isaa 8 nibwo urugamba rwari rwamaze kuba rufata indi ntera. Ni imirwano rero by'umwihariko yumvikanyemo icyitwa amasasu menshi cyane. Ni ukuvuga ngo ni umuyobozi w'umutwe wa M23 bamwita Bertrand Bisimwa yatangaje ko uwo mutwe udafite gahunda yo kuva mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zawo mu gihe ibisabwa byawo bitarashyirwa mu bikorwa. Navuze yuko kandi cyihutirwa kurusha ibindi ari ugushyira imbere umutekano w'abaturage n'inyungu zabo. Anashimangira ko ibyo ari byo shingiro ry'ibikorwa byose. Uwo mutwe kandi uri gukorera by'umwihariko muri ako karere. Mu magambo Bisimwa rero yagaragaje ko M23 itifuza intambara idafite icyo imariye abaturage, ahubwo avuga ko igamije gukemura ibibazo. Anavuga ko kandi bimaze igihe byirengagizwa. Yanongeyeho kandi ko umutekano usesuye n'uburenganzira bw'abaturage ari byo bigomba kubanza kwitabwaho mbere y'uko hagira icyemezo cyo kuva mu mujyi wa Uvira. Uyu muyobozi kandi yanavuze ko ibisabwa n'umutwe wa M23 bijyanye no kuganira mu buryo burambuye bwo kugarura amahoro n'ituze. Aranenga ubuyobozi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko budashyira mu bikorwa amasezerano n'ingamba zagiye zemeranwaho. Ibi bije nyuma y'uko Uvira mu bice bitandukanye bikomeje kugaragaramo umwuka w'umutekano muke, abaturage bakagaragaza impungenge ku buzima n'ibikorwa byabo bya buri munsi. Abasesenguzi bavuga yuko ibi bishobora kuza kongera umurego w'ibiganiro bya politiki n'ibya diplomasi hagamijwe gushaka umuti urambye w'ibibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ncamake rero M23 iravuga ko itazigera iva muri Uvira mu buryo busobanutse. Inashimangira ko kandi cyihutirwa ari ukubanza kubona ibisubizo bifatika ku bibazo by'umutekano n'inyungu z'abaturage mu rwego rwo kugira amahoro arambye. Birumvikana yuko rero nyamuneka ibintu ntago byoroshye. Perezida Tshisekedi rero yasobanuye amagambo ye aheruka gutangaza by'umwihariko impaka ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi yavuze. Ni perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yongeye gusobanura amagambo aherutse kuvuga n'ingabo z'igihugu, amagambo yari yateje impaka n'isesengura rinyuranye ku baturage b'abanyapolitiki. Ibi yabivuze kandi mu gihe umutekano w'igihugu cye arimo ukomeje kuzamba kuko urangwa n'imyotsi. Ubutegetsi bw'Kinshasa rero kuva ibitero byatangira kubagabwaho ibintu byahise bihindura isura. Ibi Perezida Tshisekedi rero yabivuze ku wa kabiri mu muhango wo gutangiza ku mugaragaro inama ya mbere ngarukamwaka ihuza inzego za leta zishinzwe serivisi rusange muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
gukoresha rero imvugo ikakaye bamwe babifashe nk'ibigaragaza gusuzugura abaturage ndetse n'inzego z'umutekano by'umwihariko n'ingabo ze bwite. Ati iyo rimwe na rimwe nkoresheje amagambo akomeye mu kunenga mba nshaka kugaragaza ubuzima buteye isoni abanyekongo benshi bamazemo imyaka myinshi, si ukugira ngo nyamuneka ibi bikorwe. Birumvikana ko kuko yavuze n'andi makuru menshi agiye atandukanye, avuga yuko kandi nk'amagambo yasobanuye imvugo perezida aherutse gukoresha mu kiganiro yagiranye n'urubyiruko mu ntangiriro za kiriya cyumweru gishize, aho yagarutse ku mibereho mibi n'imiterere igoye byagiye biranga ingabo n'abandi bashinzwe umutekano by'umwihariko bamufasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu kandi yanakomeje kugenda avuga byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko perezida Tshisekedi kandi yanashimangiye ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikwiye guhabwa icyubahiro gikwiye, ibikoresho bihagije n'imibereho myiza kugira ngo zibashe kuzuza inshingano zazo zo kurinda igihugu n'abagituye mu buryo bwo kubahiriza ikinyabupfura n'umwuga n'ishema. Mu gihe kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu, ubusobanuro bwa perezida rero bufatwa nk'ugamije kugarura ituze mu bitekerezo bya rubanda no kongera kugaragaza ko leta yiyemeje gushyira imbere agaciro k'ingabo zayo ndetse n'abandi bose bafite inshingano zo kurinda umutekano. Iyi ngingo kandi yongeye kugaragaza ihurizo rigira riti hagati y'imvugo za politiki uko zisobanurwa mu ruhame ni ingaruka zishobora kugira ibibazo ku gihugu kirimo intambara n'igitutu ku miryango mpuzamahanga. Birumvikana yuko rero ntabwo byoroshye, ibyo nabyo byagarutsweho mu buryo bukomeye cyane. Ingabo z'u Burundi rero ahitwa mu misozi ya Fizi nyamuneka ibintu ntabwo byoroshye, abaturage bahatuye rero bari kubwira itangazamakuru ko ngo ingabo z'u Burundi ngo ziri kwinjira mu bibogobogo mu masaha ya nimugoroba zinyuze mu nzira zisanzwe zikoresha. Umwe mu baduha amakuru rero yagize ati ingabo z'u Burundi zari ziherutse kumanuka Ibaraka zihunga imirwano hariya za Ndondo, none zongeye kugaruka hano mu bibogobogo mu masaha ya nimugoroba nibwo bari kugenda bagaruka muri rusange. Abaturage rero by'umwihariko bahatuye nibyo bari kugenda batangaza. Ayo makuru akomeza avuga yuko kandi ngo izi ngabo zitari zonyine kuko ngo zerekejwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa Gumino uyobowe n'uwitwa Munangantama na n'uwitwa Fudeko, aho bivugwa ko nabo ngo bazamutse bava Ibaraka. Uyu kandi mu gusubira bibogobogo kw'ingabo z'u Burundi ibyo biteje ibibazo impande zombi, byanateye impungenge zikomeye abaturage bahatuye bibaza imyitwarire yabo ishobora kuza kubasubiza mu ntambara nshyashya. Ni mu gihe kandi hari hamaze agahe gato hari agahenge. Twibukiranye neza yuko nyamuneka mu mpera z'icyumweru gishize ingabo nyinshi z'u Burundi zahunze imirwano ikomeye cyane muri Ndondo, aho umutwe wa M23 wari urimo urabarasa muri ibi bice, ariko kandi bikavugwa ko ngo zari zahunze zose zirimo ziragenda zigaruka. Si Ndondo gusa rero ingabo z'abarundi zahunze, kuko andi makuru agaragaza ko hari n'izindi ngabo z'u Burundi zavuye mu bice bigiye bitandukanye no mu nkengero za Minembwe nyuma yo gutsindwa mu mirwano yahabereye. Ibi bibaye mu gihe rero nyamuneka hiriwe humvikana imirwano ikomeye cyane mu gace ka Rwenzakuru ihuza umutwe wa Twirwaneho ndetse n'ingabo z'abarundi FDLR n'indi mitwe y'abazalendo. Amakuru aturuka muri kariya gace rero akavuga ko ibintu bitifashe neza. Ibi rero bikaba ari nabyo birimo biragenda bitera ikibazo gikomeye cyane, ariko kandi nyamuneka ahitwa kuri Puezero naho ntabwo ibintu byoroshye. Ahitwa kuri Puezero naho ntabwo ibintu byoroshye, kuko hongeye kugeragezwa icyitwa ibitero kandi bikaze. Bikaba ari ibitero rero navuga ko bishobora
kuza kuguma kugira ingaruka ku basivile, kuko nicyo kintu cya mbere kirimo kiragenda gihungabanira muri ino ntambara muri rusange, ariko ubwo byose nyine biraza kugenda bigenda neza. Reka tunabashimire dusoreze ahangaha, amakuru yacu ni akagaruka nshuti z'akadasohoka.